طبعا من لقضای بردر شوهاتی مهرا و بۆ چەندین جارە دێمەێرە طبعا پشتی کەوەی کە ئەو لافاوەی لێرەیدا بوو تۆزێک زەرورزیانی پێگەیاندبوو وەکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بینیمان ئێستا هاتمەوە شتی ئەوها یعنی جوان و ڕێک نەمبینی وەڕاستی شتێکی زۆر لە پێشان جوانتر دروست کراوە و هەندێک شوێنی یعنی وای لێ هاتووە کە نەناسمەوە بەڕاستی شوێنێکی زۆر زۆر خۆشە زۆر بۆ گەشتیاری تاکە شوێنەکە من هەندە زۆر پێم جوان بێت و پێم خۆش بێت بەڕاستی. المرة يعني أدخل مصيف قلي شيرنا وشفت مكان هادئ وحلو يعني جرائكي أزدهما قلي شيرانا من حاجة جدارو بارو سروشتي بكر مروف شيد بيجيد كوفيرا ودهوك قشتي خوشترين برزقها بهامي خلقو هفجان خوفا مصايفها بكل شيء يعني. المناطق السياحية بكردستان تستحق الزيارة. دفرن گشتیارین کردستان و خلقی و جهجی هندنا کمروف جنیزیک سرادان بو بکد. دفرو جه کی آرامو دی پیشوچونین بردام دایم. اول جردویه یان سیا از دهمه ورا براستی جه کی خوشو سرشت کی جوان هیا که شهوای کردستان بگشتی به هبون آرامیه که باش گلک خوش و گنجایا. ومرضو هذا اللي يسعدنا يعني احنا ننتظر الأمان. پشتیوان کاراسات سروشتی یعنی او لافای دروز بیش انجام بارانبارینه که به شکل زور یه سیرانگه همه زیان و ضرر و زیان گشت بونه ما بو موسم گشتیاری از جن کو خرابی همین جن کرینه و نوکه همین جتمت بردستن و همین جرکادی همین بازار خومه وکرینه و سیرانگه همی یا درست کریه و بوی چندی هم بشه نفس ساله پیشوازی زورترین جبارا گشتیار که سر اصل پارش داده بود.